Paano kumuha ng pako? Guys, pagpako. Guys. Makot ani. Tapos pumamagal. Para adlaw. Pumako. Hey guys. Para natarit bugas. Mamako ta guys. Okay. Salamat guys. Pampalit og bugas guys. Pinabi yung pobre. Mupa ko. Kuha. Huh? Huh? Guys. Muna akong kinabuhi guys. Muhag pa ko. Hali guys, makota. Guys. Guys, muna yung panghaon guys. Oh. Guys. Anak ni dito guys. Upa ko. Na ngadto. Upa ko. Guys. Mo na ni akong kuha guys. Sako guys. Alag harvest ko ani rog mga 4 ka kilo 5. Kwata na ni guys. Guys, mamako ko guys. Guys, It's the
motherfucking Eagle Double G. Tingnan mo ang, ako ang pangita guys. Muhag pa ko. Anak mo dito guys. Sumuok bagnot guys. Ayan pa ko guys oh. Hi guys. Dagpak ko. Guys. Oop. Guys. Makulan ta ani guys, kabayad tag ugas. Palit. Palit tag buwad, ginamos. Guys. Ay guys. Kabagnot guys. Guys. Tuntan ito sa ako guys. Sulod na to ni guys. Hala guys. Pakunitanan guys. Oh. Guys. Bye guys.